Ibinyamakuru byaciye umuti ku maporo bivuga ko mu gihe Sudani y'Epfo ikomeje guhura n'ibibazo by'umutekano n'imibereho mibi y'abaturage, ariko abasirikare n'abapolisi b'u Rwanda ari mu butumwa bw'amahoro mu muryango w'abibumbye bakomeje ibikorwa bigamije gufasha abaturage no kubungabunga ituze ryabo. Mu mujyi wa Marakayi, ingabo n'abapolisi b'u Rwanda bifatanyije n'izindi ngabo zari ziri muri ubwo butumwa, aho abaturage bahoze mu nkambi z'impunzi bari kwimurirwa gutura. Iki gikorwa kandi kibanze ku gukuraho ibisigazwa by'ibyuma bishaje, imyanda n'ibindi bikoresho byasizwe muri utwo duce. Ibintu abaturage bavuga ko byatezaga impanuka ndetse bikanabangamira ibikorwa byabo bya buri munsi harimo n'ubuhinzi. Abaturage muri kano gace kandi bashimiye uruhare rw'ingabo z'u Rwanda, bavuga yuko ibikorwa nk'ibi bibafasha kongera kugira icyizere cyo kubaho mu mutekano ndetse no gusubira mu buzima busanzwe nyuma y'igihe kinini bari bamaze rwose mu nkambi. Uretse kandi umuganda, ingabo z'u Rwanda zanatanze amazi meza ku baturage bafite ikibazo cyo kubona amazi mu rwego rwo gufasha imiryango ikennye ndetse no gukomeza guteza imbere imibereho myiza y'abaturage. U Rwanda kandi rusanzwe rufite izina rikomeye mu butumwa bw'amahoro mu muryango w'abibumbye kubera uburyo ingabo zarwo zikomeje kwegera abaturage ndetse no kubafasha mu bikorwa by'iterambere n'ubutabazi, uretse inshingano z'ubukangurambaga n'umutekano gusa. Ngaye gukora amakuru aturukaga muri Sudani y'Epfo, nawe njye bagezegaye amakuru nitwa Mwinyabari Obedi. Iyi ngiyi ni Obi Time News. Obi Time News.